Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikiye ku Ibendera TV. Uyu munsi turi ku cyumweru ni tariki 21 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Muri iki gitondo rero mbere yo kugira gahunda twinjira mu nyemerere tubanze dusangira amakuru aramutse yibanda kandi akitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabwira ko mu mujyi wa Uvira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyiriza hamwe urugamba rwo kurwanya abarwanya umutwe wa M23 bongeye guhanganira n'abarwanyi ba M23 ku musozi wa Runingo. Ibi uraza kubisobanukirwa, turaza kunyarukira no muri teritwari ya Rucuru tubwire ko abarwanya umutwe wa M23 bongeye gusubiza inyuma igitero cy'abasirikare ba FARDC bari babagabyeho ni ku musozi wa Canzu. Ibi uraza kubisobanukirwa muri teritwari ya Masisi. Mirwano yahabereye ikaba ari mirwano yaramutse hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo na Wazalendo ku musozi wa Mushaki. Ibi nabyo uraza kumenya neza uko byagenze muri Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Byongeye kuzamba no kudogera hagati ya FARDC na Wazalendo. Byagenze gute? Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa, dore ko aba bombi bongeye guhangana no gukozanyaho kuyo bwo ku rwego rwo hejuru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kandi icyongeye gutanga gasopo na rumarike iteye ubwoba. Basabye rero abahoze ari abasirikare babo bari muri M23 guhunga byihutirwa cyangwa bakayirasa. Ibi ngo nibiramuka bidakozwe iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kizakora iki? Ibi byose uraza kubisobanukirwa muri aya makuru. Reka rero nongere mbaye ikaze mwe tugiye kubana muri aya makuru. Nongere mbibutse ko aya makuru kigera hano ugomba kubitwereka no gukora like, ndetse kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ushobora kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe, ariko ukibuka no gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze inzogera. Ibyo iyo ubikoze utaha amakuru akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese aho muherereye rero nongere mbahe ikaze muri aya makuru tugiye kwinjiramo ku buryo burambuye mu kanya gato cyane. Ikaze nanone muri aya makuru twinjiyemo ku buryo burambuye nkuko nabivuze ngitangira n'amakuru ku Ibendera TV. Nitwa Mukada. Abantu baherereye mu turere twose tw'u Rwanda nongeye kubaha yambo. Abakunzi bacu baherereye hehe, hari abakunzi bacu batwandikiye batumenyesha ko bari kumwe natwe. Mwese tubahaye ikaze, abari Kayonza, abari Nyagatare, abari Gicumbi, abari Rubavu, abari Musanze, abari Karongi, abari iza Bugesera n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze. Abaherereye mu gihugu cy'Ubugande, abaherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye mu Burundi, abaherereye Tanzania, abaherereye Kenya, abaherereye Zambia, Mozambique na Sudani, namwe ikaze. Abaherereye muri Norvège, muri Canada, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Bufaransa
Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe ikaze muri aya makuru yo kwibendera TV. Niba wahageze kandi ukaba uri kutwumva neza, nyarukira hasi aho ngaho muri uwo mwanya wahariwe ibitekerezo, unyandikire umbwira uti turi kumwe, cyangwa se umbwira uti ndabumva neza, cyangwa umbwira uti turi kumwe 5 muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira niho twanzikiye aya makuru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'abarundi ndetse na Wazalendo abongeye guhanganira n'abarwanya umutwe wa M23 ku musozi wa Runingu. Ku musozi wa Runingu ni muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 Nzeri muri uyu mwaka w'2025. Imirwano yongeye kuhaduka, ikaba ari imirwano yaramutse hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'i Burundi na Wazalendo. Amakuru avuga ko inkomoko y'iyi mirwano n'aya masasu yongeye kumvikana hano, ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero bafatanyije na Wazalendo, babigaba rero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abaturage baherereye aha muri ibi bice bavuga ko amasasu yatangiye kumvikana mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ubwo FARDC nabo bafatanyiriza hamwe kurwanya M23 ngo bagerageje gusunika abarwanyi b'umutwe wa M23 kugira ngo bavane mu birindiro byabo no mu bice bagenzura biherereye aha muri Runingu na Sange. Gusa ariko amakuru akavuga yuko ngo ibi byaje kuba ikintu gikomeye cyane, kuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo byaje kurangira abasubije inyuma abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bityo abakomeza kugenzura ibi bice byegereye muri Runingu. Abaturage bo muri ibi bice bavuga yuko ngo ari imirwano yakomeye cyane, kubera yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barashe bashaka kwigezayo abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko intare za Sarambwe nazo ziza gukora icyo twakwita ko ari contre attaque, barabavumbukana. Uretse ibi ngibi kandi amakuru akavuga yuko muri aya masasu yongeye kumvikana ahangaha ngo harasiwemo abatari bake, abagera kuri 3 bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, ubwo yuko ngo harimo umurundi umwe, bose tayari batakarije ubuzima muri iyi mirwano. Bikavuga kandi ko ngo hari n'umwe mu barwanyi b'intare za Sarambwe watakarije ubuzima, akaba rero ngo ari urusaku rw'amasasu y'intwaro ziremereye yumvikanye ahangaha, ariko kandi aha ngo habayeho no gutera za bombe, ari nabyo ngo byaje kurangira aha turetse. Uko guturika rero biravuga yuko ngo ubwo abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaraga kubona ko barwanya umutwe wa M23 kubatsinsura cyase gusa anababavana mu birindiro byabo ngo bitarimo koroha, ngo bahisemo gutega ibisasu. Rero bikavuga yuko ngo bateze mine zigera kuri 2, ariko ngo bafite target yuko ari umutego w'umushibuka bateze ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ibi ngo ntibyaje kubahira nk'uko babyifuzaga, kubera ko barwanyi b'intare za Sarambwe ngo baje kurasa, birangira rero nari hatezwe ibi biturika nabyo biturikitse. Ngibyo reka twerekeze no muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barwanya umutwe wa M23 intare za Sarambwe bongeye gusubiza inyuma no kuburizamo igitero cya FARDC n'abarundi bari bagabye
ku musozi wa Canzu. Imirwano ikomeye yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi ku musozi wa Canzu. Ni mu gitondo cyo kuri iki cyumweru aho ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo ngo bongeye kugaba ibitero bikomeye ku barwanyi b'umutwe wa M23 kuri uyu musozi. Amakuru aturuka aha avuga ko imirwano ikomeye ngo yongeye kubura, akaba rero ngo hari igitero cyatangiye ku isaha y'isa 11 za mu gitondo, ngo hakaba humvikanye amasasu agaragaza gushyamirana hagati y'aba bombi. Uruhande rumwe ngo rwohereje n'urundi rurarwoherereza. Hanyuma rero abasirikare b'umutwe wa M23 ngo kugira ngo bahagarike iki gitero bakoresheje intwaro zikomeye kandi ziremereye. Abaturage bo mu bice bya Jomba bavuga ko amasasu yumvikanye igihe kirekire, bikaba ngo byateje ubwoba bukomeye mu mirwano yari iri kubera muri aka gace. Hari amakuru avuga kandi ko iyi mirwano ngo yatangiye ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba hagana ku isaha y'isa 4 z'ijoro, ngo nibwo hatangiye kumvikana amasasu, nubwo ngo yari amasasu atari menshi, bigaragaza yuko ngo yari atarasa anagaragaza icyerekezo. Hanyuma rero mu rukerera akaba aribwo aya masasu ngo yaje kuba menshi. Magingo biravuga ko abaturage batangiye kongera kugira icyoba mu mitima yabo, ndetse ngo hari bamwe batangiye guhunga bakerekeza mu bice bituranye n'ahangaho ngiye kurasirwa amasasu. Kugeza ubu ngubu ngo ibikorwa by'abaturage bimwe na bimwe byahagaze. Abaturage bagombaga kujya mu bikorwa bijyanye n'ubucuruzi, ubu ngo ubwoba ni bwose. Abagombaga kuzindukira mu bikorwa bijyanye no kujya kurema isoko ndetse no kujya kugira ibyo bakora mu mirima yabo, nabyo ngo byahagaze. Nibyo, reka twerekeze no muri teritwari ya Masisi tugaruke ku mirwano yabaye amasaha menshi hagati ya FARDC na M23 ikabera ku musozi wa Mushaki mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 Nzeri muri uyu mwaka 2025. Imirwano ikaze yongeye kubura ku musozi wa Mushaki, ni mu karere ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo n'abasirikare b'Abarundi bari bagamije gusunika M23 ngo abongeye kubyukana umurego ukomeye cyane, bagaba ibitero kuri abarwanyi b'umutwe wa M23, bakaba ngo bari bagamije kwirukana abarwanyi bakava mu birindiro byabo, ariko ibi ngo byaje gukomera no kugorana. Amakuru aturuka mu baturage baha muri ibi bice byo muri Masisi avuga ko amasasu yumvikanye guhera amasaha y'igicuku cyo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu. Amakuru ariko akavuga ko ngo hagana ku isaha y'isa 7 zishyira isa 8 z'ijoro ngo aribwo amasasu yongeye kuba menshi ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero bikaba byateje benshi guhungira mu misozi no mu bice bihana imbibi n'ahangaha. Bakora akavuga yuko kugeza ubu ngubu ngo hari bamwe mu baturage baba batakarije ubuzima muri aya masasu, nubwo imibare itari yajya hagaragara. Barwanya umutwe wa M23 batangaje ko birinze, ariko ngo ku kwirinda ngo
kwaje kubafasha gusubiza inyuma ibitero bya FARDC n'abambari babo, ndetse ngo abakaba bakomeje kugenzura utu duce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi barahumuriza abaturage baherereye muri ibi bice, babwira yuko nubwo hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu ariko umutekano w'abaturage wo urinzwe, kandi bakababwira yuko nta muturage ukwiriye kugira ikibazo ni imbogamizi bijyanye n'umutekano we. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Mwenga, tubabwire ko ibintu byongeye kuzamba no kudogera hagati igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aturuka muri teritwari ya Mwenga ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko abarwanyi bahuriye mu kiswe Wazalendo bamaganye umuyobozi wa FARDC muri icyo gice, bakavuga ko agomba guhita asimburwa vuba na bwangu. Centre ya teritwari ya Mwenga irimo abasirikare ba FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Umuyobozi uyoboye ingabo za FARDC rero akaba muri iki gice akaba yitwa Chuhutu Vera, akaba ayoboye regime ya 3306 cyangwa se 3606. no kuvuga icyo twavuga yuko ari umutwe w'abasirikare. Wazalendo rero bakaba bamaze kwandika urwandiko basaba ko uyu muyobozi wa FARDC ahita asimburwa mu maguru mashya, ibintu bimeze nko kumuhambiriza riva. Bakaba bavuga yuko batamushaka. Uyu baramushinja ibyaha bitandukanye birimo kwiba intwaro n'amasaso. Umuyobozi uyoboye abasirikare aha muri Mwenga arakurikiranweho cyangwa se aravugwaho kwiba intwaro n'amasasu bikagira ingaruka ku barwanyi ba Wazalendo. Ikindi kandi bamushinja ngo no gufatanya n'uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo witwa Robert Foka Mike mu kwigwizaho amafaranga, dore ko ngo avugwaho ibihumbi 48 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigwizaho buri kwezi agenerwa Wazalendo bo muri Mwenga na Shabunda. Akaba rero basabye ko uyu musirikare akurwa muri iki gice bagahita abohererezwa undi mwiza wo kubayobora. Ibi bije nyuma yaho hashize iminsi mike havutse umwuka mubi hagati y'amatsinda abiri ya Wazalendo, aho bivugwa ko itsinda rimwe ryatewe inkunga n'uwo muyobozi wa gisirikare. Muri ubwo bushyamirane abarwanyi 9 bo muri Wazalendo bakaba bamaze kwasiga ubuzima. Mu ijoro ryaraye rikeye nabwo haraye hishwe abandi ba Wazalendo 2, bakaba abishwe barashwe kandi bakarasirwa aha muri centre ya teritwari ya Mwenga. Ibi kandi bisa n'ibiheruka kubera mu mujyi wa Uvira, aho Wazalendo abanze Brigadier General Olivier Gasita bakamwangira ko ayobora muri ako karere. Bamushinjaga ubugambanyi ndetse no kwica Wazalendo muri Maniema. Reka tugenda tunagera no ku musozo tugaruke kuri inkuru ijyanye nuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamaze gutanga ubutumwa bukomeye cyane ku bahoze ari aba FARDC ariko bamaze kwiyunga ku barwanya umutwe wa M23, aho babasabye guhunga bagahunga M23 cyangwa se abakagaruka muri FARDC. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyasabye abahoze ari abasirikare bacyo bamaze kwiyunga ku mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 gukora ibishoboka byose bagahunga cyangwa bakerekeza imbunda zabo kuri uyu umutwe bakabagabaho ibitero. N'ubusabe FARDC yatanze
hanze nyuma y'iminsi mike M23 yerekanye abasirikare bashya barenga ibihumbi 7 n'abasirikare barenga ibihumbi 7 M23 yungutse nyuma yo gusoza imyitozo bari bamazemo amezi agera kuri 6 bakorera mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo gerereye muri teritwari ya Rucuru. Aba basirikare biganjemo abahoze ari aba FARDC bemeye kwihuza na M23 ubwo uyu mutwe garuriraga imijyi ya Goma na Bukavu. Baherukaga kwemerera umuyobozi w'igisirikare cya M23 ni General Sultan Makenga ko biteguye gutanga umusanzu wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Chilombo. Umuvugizi wa FARDC yitwa General Major Sylvain Kenge mu butumwa yageneye bari abasirikare yabwiye ko abakiri abasirikare ba FARDC ngo ibyo abavuga n'ibyo bakora byose. Yagize ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziributsa abasirikare bose bafatiwe cyangwa bakaburirwa irengero Goma na Bukavu uyu munsi bafashwe bugwate na M23 n'abakorana nayo bakiri abasirikare ko bakira abasirikare ba FARDC. Agira ati mwatorejwe gukorera Repubulika no kurinda igihugu uriya mwanzi kugeza ku gitambo kiruta ibindi mugomba kumurwanya. Uyu Sylvain Kenge kandi yasabye abasirikare ko abagomba guhunga bakongera bagasanga bagenzi babo cyangwa se mu kimwe ngo bagafata intwaro zabo abakazerekeza ku barwanya umutwe wa M23 nabo bagatangira ko barwanya. Ngibyo rero amakuru twagarukagaho mu rukerero gukuru uyu munsi muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Reka mbifurize kugira icyumweru cyiza, bagiye gusenga mugire amasengesho n'amateraniro meza, hanyuma bagiye mu kazi namwe mugira akazi keza, ababyutse muze kugira umunsi mwiza, abinjiye mu ijoro muze kugira ijoro yiza, hanyuma gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Imana iba arinde.